Ассаляму алейкум, урметли телесерджилер. Бүгін мартның 9-ы Милет телеканалында хаберлер информацион программасы тақдым етле. Студияда мен Алимия Кайбулаева чалышам. Ешімдікі саатқа бойле малюмат әнді азыр. Чықыш тешкерувлер федераль мақсади программа объектлерінің қоручылық ерлерінде мұнтазам суретте кечірле. Бұл ішлер насыл алды. 4 yaşındaki Сейт Халил Сейтмеметов тедевилевден сон ватанға қайтты. Шымды оның алы Гузельде ола. Стал более такой активный и начал садиться самостоятельно. Сақ мемориетінің векірі Мөндислік педагогика университетінің векілері аңлашма имзаладылар. Энді студентлерге яңы имкенлар açılacak. Если не заниматься молодежью, если не заниматься кадрами, то можно нарушить весь процесс обучения, трудоустройства и развития нашей молодежи. Бұл ведігер малюмат базым ейнімізді. Русия Федерациясының тыш ишлер назиры Сергей Лавров Киевге мұражат етіп Донбассның қамачавыны тоқтатмаға чағыра. Бойле милетчілік батальонларының вечеші тешкелетларының векілері япқан шымдықы қамачав олыжы шейдегіл. Бұл қамачавны тоқтатмақ үшін Украина реберлігіні епсі имкенларыны қоланмаға чағырамыз, деп қайдетті Сергей Лавров. Хатырлатамыз январьның соңында Донбасс ұрушларының Украин иштиракчилері группасы өзлеріні илан еткен ДНР ве ЛНР территорияларындан юк көрсетілівіні блок еттілер. Қамачав себебінден пейда олған комур етішмемезлігі меселелері Украинаны энергетика саласында февкуледе чарелер көрсетмеге мечбур етті. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов ел қорыжылығы бойынша Жұмхуретінің вице-премьер назиры Виталий Нахлупин ве Ахмежит мемориетінің башы Геннадий Бахарев или Ишкоршуыны кечірді. Топлашув кетшатында Сергей Аксенов білдірді. Егер кереклі мұдетте тамир етілген елларда айдавжылар оз арабаларыны зарар кетірселер, бұл ішлеріні бежіргенлер месулиетлікке чекілежек. В договорах должны прописаны быть конкретные штрафные санкции, меры ответственности за неисполнение срок поручения. Неисполнение в срок, опять, это влечет увеличение аварийности, крымчане страдают, бьют машины, колеса и так далее. Вообще, как бы, вот на этих участках, которые срок не выполняются, на подрядчика бы ответственность вешать, да, за побитые машины, коллеги. Это было бы справедливо, на мой взгляд. Обещали, вот после того, как срок закончился, сказали, к примеру, сдаем там 1 июня, заканчиваем аварийность. Те, кто после 1 июня попал на этой дороге в яму, я считаю, должны восстановить, вот за счет подрядчика, должны быть восстановлены там колеса там пробитые, там погнутые диски, там бампера оторваны и так далее. Жұмхурет башы айтқанына көре бұл норма Русия Федерациясының граждан кодексінде белгілене. Яқын вақытта бұл малюмат ресми ресурсларда ерлештірілежек. Араба айдавжылары оз ақ құқуқларына ве имкенларына білмек кереклер. Сейтлер районның Челебелер көйінде 18 яшлы сәкиннің өлімі ақында хаберден бұтын қырым шашты. Диана Басированы юксек сүретінен учып келген машина ұрып кетті. Бірінші малюматларға көре араба айдаған қадын сарғош еді. Шымды тақықат кете. Бүгін яш қызнен сойлары, достлары ве Қырымның чешіт ерлерінден келген первасыз қалмаған инсанлар сағылықлаштылар. Фажиялы нақлие қазасының тәфсилатлары ақында Нариман Тарсинова тариф ете. Фажия олған ерде одешетлі қазанын излері әлі да көруне. Машина кузовның парчалары, қан тамғалары йықылған тереме. Машинада 28 яшындаки қадын бұлына едім. О ичкі ішлер органларының қадимы. Қайдетмелеке қадын сархош алда бұлына екен. Дей қазашы атларым. Такой звук, как ворота наши, как будто бы врезались. Ну, мужу говорю, пойди посмотри, по-моему, кто-то в наши ворота врезался. Он выходит, стоит белая машина, развернута туда, к соседям, получается. Подбегает к машине. Ну, и тут до этого мужчина, очевидец, подбежал. Он говорит, она пьяная, говорит, там, за рулем. Там, говорит, такое перегарище, говорит. Тут лежала девочка в крови. Дальше она поехала вот сюда. И вот смотрите, вот здесь, на нашей территории, лежал в смятку велосипед. Колесо к колесу, и как-то там рама к раме, ничего. Я говорю, пойди посмотри, катафоты есть, все есть. Қаза пригородная суғағында юзберді. Бұл ел Сейтлер қасабасы ве Плодовая көйлері арасында трассаны боле. Елның екі тарафтан бір саатта 40 километрден зияды сүрият ясақ деген белгі тұра. Ама бұна бақмадан айдавчылар бұл шейге емиет бермей. Я иду в магазин, я иду в аптеку вечером, страшно выйти. Вот они сейчас летят, никто не остановился. А 40, а летят уже 60 или 100.
Қаза шартлары айталар ки Диана 18 yaşında еді. Ана бабасының яшап, екі кичік қардашларыны бақмаға ярдым етеді. О ақшам Qoronta қадынлар байрамына азырлық көреді. Анасы Дианаға түкенға барып торт алмақ ве бұндан сон илячханеге кірмеге рижа етті. Ичкім сенің ақылына яш Диананы сонки керек көреміз деген фікір біле келмеді. Диананың ведалашмақ üçün сойсоплары, достары, сыныфдашлары ве первасыз қалмаған Қырым сакинлері топланды. Қыз политехник колледжіне оқумаға кіріп парлақ кележегіне умют беследі. Бұтын арзулар бір ан içinde yok oldu. Очень хорошая девочка была, никогда никому плохого не делала, доброжелательная, добрая, отзывчивая девочка была. Конечно, очень жалко, что так оборвалась ее трагически жизнь. Сойсоплары шымды тек бір шейіні істейлер. Қазада қабатлы олған инсан өз жазасыны чекмелі. Мы требуем наказать их, не простите им это. Одно дитё такое, взрослые родители, помогало все время. И взять убить такое, если бы ее видели, какая она красивая девочка. Bu iş boyunca Tahqiqat Komiteti tarafından endi jinayi iş açıldı. Kanunga binaen eğer xabat tasdiqlansa, insan 7 yılgacha apsке alınabilir. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы полиции. Она подозревается в совершении преступлений. По данным следствия, вечером 7 марта 2017 года сотрудница полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, передвигалась по автодороге Азовско-Нижнегорский, где, нарушив скоростной режим, совершила наезд на 18-летнюю местную жительницу, которая передвигалась на велосипеде в том же направлении. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования уголовного дела будет установлена скорость передвижения сотрудника полиции, а также иные обстоятельства данного происшествия. В том числе будет даваться оценка исправности автомобиля и соблюдения сотрудникам полиции правил дорожного движения. Elbette Diana'nı qaytarmaq endi mümkün değil. Ana babanın kederi de hiç bir vakit bitmez. Bunun beraber yerli sakinlerinin sözlerine göre cinayetlikte xabatlanğan insan endi bir haç kere yol nakliye kazalarga uğra edim. Liviza Sidbilalova, Neriman Tarsinova, Edem Ismailov, Millet üçün. Rusия Fevkalade vaziyet nazirliginin xadimleri Ulu Vatan Cenki devrinin aviabombasyny zararsız alga ketirdiler. 500 kilo ağırlıkta arbi yedekni İslam Terek rayonunun yerçi, yani Krasnovka koyunda taptılar. Aviabomba teşkerilgen son Kırım Cumhuriyet boyunca Rusya Fevkalade vaziyet nazirligindeki maksus atriyadının onu tamam bu yerde yok etmegen karar aldılar. Hepsi xavfsızlık çareleri bakıldı. Kırım kurtarıcıları yarımadanın hepsi sakinlerine ve musafirlerine müracaat eteler. Eğer de patlay bilgen xavflı şeylerge rast kelseniz, Kırım Cumhuriyet boyunca Rusya Fevkalade vaziyet nazirliginin baş idare territorial bölüklerine müracaat etiniz. Federal maqsadi programma obyektlerinin kuruculuğu devam etmekte. Devlet Milletler Ara Komitetinin vekilleri muntazam surette çıkış teşkiruvler keçireyler. Şimdiki vaqtda kuruculuk nasıl basamakta bulunganını bizim levhamızda seyir etebilesiniz. Birinci obyekt Burçokrak kasabasında yerleşken 260 yerlik bala bakçası oldu. Mında kuruculuk işler tolu şekilde alıp barılmakta. Kırım Cumhuriyet Milletler Ara Devlet Komitetinin Kırım'dan sürgün etilgen halklarının abadanlaştırу bölügünün müdiri Safter Abdurrahmanov kaydetti ki çok dönüşmeler oldu, katlavan bütünlüğü hazır. Начались производиться бетонные работы. Beton işleri becerilip başlandı. Kuruculuk teşkilatı grafik boyunca çalışa. Havada endi yaxşı ve her bir işler alıp barılacak. Çukurça, Buğurça ve Молодежный kasabalarında da 260 yerlik bala bakçaları kurulmakta. Молодежный kuruculuk obyektinin mühendisi Sergey Solovyov bildirdi ki şimdiki vakitte beton hazırlık becerildi. Her bir işler grafik boyunca alıp barılmakta. Сейчас вяжутся. Şimdi armatura karkasları yapıla, temel için apalupkalar koyula. Şimdiki vakitte 12 adam ve 3 teknik maşina obyekti çalışa. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin bazasında kurulacak gençlerinin polietnik medeni merkezinin kuruculuğu federal maksadi programmasının en esas obyektlerinden biridir. Prorab Denis Emeyev kaydetti ki bugünkü günde katlavan işleri bütünlüğü yekünlendi ve çakıl töşülmesi devam etti. Заводится у нас щебень, машины с карьеры вышли.
Шымды чақыл кетіріле, карьерден машиналар шымды чықты. Сваяларны да кетірежеміз. Олар енді азыр, шымды олар заводта. Крым Муэдислик педагогика университетінің студентлері есе полиэтник медени мерkezin açılывыны сабырсызлықнен беклейлер. Олар эминлер bu müessесе яны ерішмелерге имкан бережек. Bu мерkezде спорт комплекс, китапхане, лабораториялар олажак. Мында эмді 725 аспирант ве студент яшайжак. Там будет все новое, все современное. Біз китапханеге эмді спорт салонға бармаға имкаларымыз олажақ. В этом комплексе будет все... Бу комплекс пек онайтлы олажақ. Бу эмді студентлерінің тәсіл алу жерянына ярдым етер. Очень много приезжих. Бізде ұзақтан келіп тәсіл алған студентлер пек чоқ. Ятақханелер құрылса пек яқшы олар. Ве біздің университетіміздің севиесі да зияде юкселер. Хатырлатамыз, бала бақчалар құрыжылығы bu yılın sonuna kadar yekünleyecek. Merkezinin bütünle yekünlenуі ise 2019 sene beklenili. Султания Истакаева, Руслан Хохлов, Миллет için. Крымның иқтисади инкишаф Назира Андрей Мельников новая формация адлы регион ара жамаат тешкилатының векілері иле көрішті. Анда инновация кой хожалық инкишафы ве инвестицияқта сөз жүрсетілді. Тедбірдің іштіракчылері қайдеттілер ки, бұл көрішув илеріде Қырым Жұмхуриетінің башы Сергей Аксенов иле иш көрішувлер кечірмеге ел бережек. Әрбір іштіракчы шақси бақшына көре, Қырым акиметі үгінде тұрған эсаз вазифелеріні белгілей білді. Бұл бизнес мектеплер генчлер үшін ижат мерkezлері ве муэндислік клублар. Перевод целевого назначения земли, например, там, из пастбища в промышленные какие-то нужды. Я бы отметил, безусловно, опять-таки работу с инвесторами. Также можно отметить проблемы в части сельского хозяйства. Это субсидии для сельхозтоваропроизводителей. Мы знаем, что на сегодняшний день выделена достаточно большая сумма денег для сельхозтоваропроизводителей в части компенсации, да, их затрат по закупке крупного рогатого скота и оборудования. Однако не ведется работа должным образом по компенсации для этих предпринимателей. Мы сейчас планируем в марте месяце установить детскую площадку в Раздольном. И в мае либо в июне на маршала Жукова будет установлено 2 детские площадки от организации «Новая формация». И еще у нас есть проект «Зарази добрым делом», в рамках которого мы всегда периодически делаем доброе дело. Если я, например, сделал доброе дело, я его передаю следующему предпринимателю, который берет на себя эту эстафету и обязан сделать еще одно доброе дело. Например, я вот недавно подарил медтехнику 7-й городской поликлиники. Крымның иқтисади инкишаф Назира Андрей Мельников ознев бетінде шандырды. Жұмхурет акиметі кычык ве орта бизнес инкишафы үшін олдуқча тырышалар. Мы готовы подключиться к этой работе, потому что в планах самого Министерства экономического развития есть целый блок вопросов, связанных вообще с предоставлением субсидий в различных отраслях, насколько они неэффективны и не нужно ли поменять какие-то механизмы предоставления денежных средств. Кечкен сененің ноябрь айында азырланған Илейханың қараманы 4 яшындаки Сейт Халил Сейтмеметов яқында 2 hafta девам еткен тедевилевден сон Москвадан қайтты. Реабилитация тиби технологиялар институтында олып кечті. Қайдетмек керек ки оғланчықның тедевиленуы тахменен 190 000 рублені тешкіл етті. Ве бұл параларны белгісіз қалмаға істеген ватандашымыз төледі. Реабилитацияның нәтижелері ве баланың алы ақта мұхберіміз Айша Шулакова тариф ете. Оғланчықның тедавиленовіне параларны бүтін Қырым топлады. Бұл іште Қырым татар волонтерлары фаал іштирак еттілер. Милет телеканалы да бұл қорантаның меселесіні айдылнатқан еді. Бұндан сон Сейт Халилның реабилитациясы үшін пара төлемеге істеген инсан тапылды. Февральның 19-дан мартның 3-не қадар бала Москва хастаханелерінің бірінде тедавиленді. Бұндан евелесе оғланчыққа 4 saat девамында баш миының мониторингі өткерілді. Тек бұндан сон эпилептолог екімі чешіт иляч уколлар иле ине санчмасы разылық берді. Бұл себептен баланың алы баяғы гүзелже олды. Бала беліні, башыны яқшы тұту башлады. Арекетчен олды. Озы отырмаға тырыша. Оғланчықның анасы Зульфия Халилова Тибей технология институтында çalışқан екімлерінің мүтехассызлығыны қайдетті. Сейт Халил шифа беден тербие ве массаж курсыны кечті. Бізге Галилео да яптылар. Матамет. Қоллары ве аяқлары иле уғраштылар. Массаж ве ЛФК яптылар. Бұндан ғайры бала иле логопед çalışты. Эркүн бетінің бір қач қысымларына массаж yapıldı. Сейт Халилның анасы айтқанына көре бөлекі барекетлер чоқча кечірілмек керек. Бұндан сон олаф етмеге башлар деген үмітте қадын. Какие буковки еще учила тетя? Какие еще?
О, какие еще буковки учила? Зульфия ханым эпосы ярдым эткенлерге чоқтан-чоқ тәшекүрлер білдіре. И команде. Ачық юреклер тақымы бізге пек бұйық ярдым көстерді. Тедавилевге параларны берген адамға да тәшекүрлер білдірем. Бұндан ғайры, учақ билетлеріне де пара айырылды. Аллах оларға да ярдым етсін. Частлы, бақтлы олсынлар. Шымды Сейт Халилның вазиеті бір жорух, ләкин да гүзелче нәтижелерге ирешмек үшін Москвада Тибиет технологиялар институтында тедавилев курсларны йылда уч керек geçmek керек. Курсын фияты 190 bin рубледір. Текrar реабилитация язда планыштырыла. Ләкин Корантада паралар етішмей. Айле Сейт Халилның сақатлық нефаха параларына яшай. Баланың бабасы оларнен берабер яшамай. Атта алиментлерден қача. Бу саби башқа балалар кебі жемиетінің толу азасы олмасына ярдым етейік. Малюмат үшін телефон номерасы қошма 7 978 718 70 59. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, Миллет Ичон. Халқара бөйрек күні яқынлаша, шу себептен Ахмежетте матбуат конференция олып кечті. Тедбірде хроник хасталарының меселелері ачықланды. Бұл хасталықтан дүнияда яшағанларының 10% азап чеке. Бұндан ғайры біздің телевизион тақымыз бұл ағыр хасталықтан тедавиленген инсанларнен көрішті. Олар аят фырсатынен насыл файдаланғанына мұхберіміз Сәбдия Халиляева біле. Шымды біз Ахмеджетнің едінші хастаханесінде болынамыз. Мұна бұл диализ залы. Мұна бұл аппаратының ярдымынен инсанлар мұнда тедавиленелер ве оларының өмірі девам ете. Мутихасыслар білдіргенен көре аппарат çalışması için бір sıra çerелер бақылмақ керек. Біріншіден суф темізлене. О 30-50 кереге темізже ола. Шифалы сайла демек мүмкін. Мында уч баллон бар. Біріншісі көмір баллоны, sonra демір баллоны ve üçüncüsü иона алмашув баллоны. Оның içinde қатран баллон. Оның ярдымынен туз çıkarıla. Sonra қайта осматик системаның ярдымынен теміз суф пейда ола. Bundan son temiz sudan mikser yardımıyla dializ rastворы hazırlana. Этот аппарат. Bu аппарат миксер onun yardımının gerekli dializ rastворы hazırlana. Onun koyuluğu kanға ошай. Bunun o insanlar evde olganda kanlı шлаклардан temizleyler. Ординатор экімі Елена Репичева айтқанына көре, Ахмеджет диализ бөлігі күні ярамадамыздың чешет көшелерінден келген бөйрек етішмемезлігі хасталығындан азап чеккен 48 инсанға ярдым ете. Ибрагимов Муса бізде 2 yıl devamında tedavилене. Башта яваш-яваш юре еді, шымды чапып юре. Баласына то yaptı бір торуны бар. Бұлар эпосы диализінің ярдымынен олды. Кезлев Сакины Муса Ибрагимов автода уч керемында келе. Экимлерге яшамақ фырсатыны бергенлері için çok teşekkürler білдіре. Заболел 2 года. 2 yıl evvelsi hastalandım. Мында мана операция yaptılar. Son yaxşı oldum. Кезлевде де бөле диализ бөлікні құрған олсалар мен пек қуваnar едім. Çünkü мында әрдайма келмек оңайсыз. Эльмира Бекирова тахминин 10 yıl devamında böyrek yetişmemezligi hastalığı ile sakat nifakası ile yaşay. O endi 3 yıldan beri Кезлевден келіп bu bölükte tedavilene. Мен мында келем, гемодиализ процедураларны алам, мана енгілже ола, о мана келіші. Павел Журченко ise мында tedavilenmek için Ukraynadan келді. Украинада шифаланмаға имканым олмады, Аллаға шүкір мында келдім. Çok sağ olsunlar ekimlerмен yaşayым. Айталар ки, әрбір 10-cı insan аят devamında böyrek hastalığına oğray біле. Böyrekнің vaziyetine yaşlıqtan dikkat ayırmaq керек. Қырым Тибби Академиясының профессоры нефролог ekimi Евгений Крутиков білдіргеніне көре, хастаханеде берілген тедавилевінің ярдымымен insanlar haftada 3 kere bedava процедураларны кечмеге имканлары бар. Паралар федераль бюджеттен айырыла. Бүйреклер хасталығы sık алда юрекнен бағлы. Дамарларының атеросклерозы олса, sonra бүйреклер де хасталана. Ekimler sağlıqны qorçalamаға tefsiye eteler. Kerekli tibbi teşkirüvlerini geçmek, sportnen oğraşmaq, kerekli yemeklerini aşamaq, tutun ve içkilecikni kullanmamaq. Bu adi şeyler insanlarını böyrek patologiya hastalığından saqlamağa yardım eter. Sabriye Halilayeva, Umar Mustafaev, Millet için. Бүгін Сақ мемориетінің ве Қырым Мөндислік педагогика университетінің векілері аңлашма имзаладылар. Бұл аңлашма ихтисаси кадрларны азырламақ үшін ішбірлікні назарда тұта. Леха черчевесінде бір sıra мұйым меселелер чезілежек. Оларға әм университет, әм әли сайсы бұйы қолған регион раст келе. Тәсілетлі жабызы мұхберіміз Лилия Виджат тариф етежек.
Кадрлар ачлыгы бу Жумхуриятыбыздын чокусы районларында кескин турган эң эсас меселелерден бири. Бу себептен Сах мемориятынын ве Кырым Муудислик педагогика университетинин векиллери бу проблеманы чезмеге тырыштылар. Эки тарафлама анлашма келечек парлах олмасыны ваде эти. Бу программа ile чок меселелер чезилежеги планлаштырыла. Тасыл, маариф, мединиет, зенат чечуva. Ве эң эсасы лейха милетлер ара меселелерни элештирилмесине ярдым этежек. Буна тек мескүү региональ дегилди бутун ярымада ынтыла. Бүгүн Сах шаарында бала бакчасынын куручулугу девам эти ве шаар меморияты кадрлар жетишмемезлиги меселеси üzerinde энди бүгүнден түшүне профессиональ кадрларны тапмага тырышалар. Начинаем сотрудничать. Біз Кырымдын эң буюк университетлеринин биринен чалышмага башлайбыз. Бу университет биздин регионубуз боюнча маалыматны талил этмек ве студенттерни сечмеге жардым этежек. Генчлеринен ограшмасак, иш тапмак, кетишатыны бозмак мүмкүн. Біз яшларны инкишаф этмеге жардым этмек керекмиз. Маариф сасы мектептен эвел ве мектеп ожалары кескин алда жетишмемезлигине раст келе. Хусусан кырым татар тилини билгенлер керек. Тасыл сасында Сах шаар ве Кырым Муудислик педагогика университетинин арасында ишбирлик бу меселени чезежегини планлаштыра. Бу региондан гары башка регионларда али тасыл юртнен ишбирликке кошула билелер. Главная задача Эң муим вазифе неде? Біз бу лейха ярдымынен Кырым боюнча мемориятлер или ишбирлик механизмлерни чешит түрлүү этмеге истеймиз. Бу яшы мухтихассызлары азырламага планлаштырамыз. Сах шаарынын меморияты бүгүн яшларны ишке желп этмеге азыр. Эң якын максат Кырым Муудислик педагогика университетинин студенттери арасында ярыш өткөрмек. Ярыш Сах шаарында 1944 — 18 майыс санына багышланган Абиде курулуна багышлана. Эмде якын вакытта Сах шаарында Кырым Муудислик педагогика университетинин күнү адлы концерт өткөрүлөжеги планлаштырыла. Бу тедбир биздин ярымадамызда тасыл ве мединиет сасында темел олажак. Лилия Виджат, Дмитрий Низовой, Милет үчүн. Бүгін Кырымның пайтақтында улы Украин шайры ресам Языжы Тарас Шевченконың 203 жылығына бағышланған тантаналы митинг олып кечті. Тедбір тешкелетчілері Кырымның Украин жемиеті ве милетлер ара Девлет комитетінің қол тұтывы иле халқлар достық еві олдылар. Хатыра мерасим насыл кечкен ақта мұхбирimiz Фадиме Сейтмамуд біле. Тедбирнің мақсады улу, дүния жебелі, Кабзардың хатырасына аңмақтыр, дейлер тешкілетчілар. Сабадан башлап, Тарас Шевченко адына эстрад бақчасында айынкле нағмелер эшітілі башланды. Инсанларның сайысы да артты. Украин жемиетінің векілі Анастасия Гречина айтаки, бүгін Украин медениетінің инкишафына қошылған иссе аз дегел, ве бүгінки күннің эмиетіні қайдетті. Прежде всего, это великий поэт, который внес просто, на мой взгляд, колоссальный вклад в развитие мировой культуры. На минуточку 1200 памятников находятся по всему миру Тараса Григорьевича. Это о многом говорит, то есть его знают намного дальше, чем просто в СНГ. Мы видим, что это действительно это важно для людей, которые помнят и чтят память Тараса Григорьевича. Тем более очень символично, что 9 марта он родился, и, к сожалению, 10 марта он умер. Кырымның милли медени мухтариетлер векиллерінің чықышларından соң Абидеге тантаналы шекилде гүл чемберлер қойылуы башланды. Украин халқына аға қардаш олған миллетлерден бірі ақ русиялилердір. Табики бу жемиет векиллері қиметлі мерасимны қачырмадылар. Для нас все события важны, которые мы реализуем в рамках нашего проекта «Ассамблея славянских народов». Сегодня мы пришли в гости к нашей украинской общине. Поздравили все-таки с днем рождения выдающегося деятеля, наверное, славянской культуры в первую очередь, а не украинской, Тараса Григорьевича Шевченко. Он все-таки 27 лет прожил из 47 лет своей жизни в России, только 20 лет в Украине. Для нас очень важно, что мы, наконец, хотя бы в Крыму смогли найти тот момент, который нас объединяет. Кырымдаки Рус жемиетінің президиум азасы бұл күннің эмиетіні қайдетерек, қоштыки ярымадамызда эпосы халқларының медениетлері бір-бірінен бағлы, ве бүгін тедбір бұның избатыдыр. Мы лишний раз показываем таким мероприятием в день рождения великого Тараса Григорьевича Шевченко, Кобзаря, что не стоит делить писателей и поэтов между национальностями. И тот же самый Тарас Григорьевич Шевченко – это великий славянский писатель, драматург, поэт и художник. И вот сегодняшнее мероприятие, участие в нем Ассамблеи славянских народов, русской, украинской, белорусской общин лишний раз показывает, что мы не делим культуру, мы объединяем ее. Мында да о вақыттаки идеяларның куветі көстеріле. Чүнки олар эбедиен хатырамызда қала. Оларның эсерлері есе бізім деверде де яшамаға девам етелер.
ettiler. Çünkü ulu insanların icadi mirasında büyük bedi kuch ile halkның ıntılığı, onun temiz ve namuslu ruhu ve Şevçenko gibi arz etken hayat ifadelerini. Fadime Seyitmamut, Alişer Alimov, Millet için. İlanға keçеміз Qırım ve Aqyar musulmanlarının dini idaresi Bakşisaray rayon medeniyet evinde saat 14'te olup geçecek konsertke davet etti. Programmada Bekir Adilov, Dilever Osmanov, İlham Ansambli, 5 Пальцев, El Plastika Teatrı, Kırış Bedava. Mart ayının 10'unda Devlet Komitetinin mütehassısları Saq şehrinde adliye konsultasiyasını geçirecekler. Konsultasiya memuriyet binasında saat 14'te başlanacak. Malumat için telefon Qo'shma 7 978 766 08 00. Şimdilik bu hepsi malumat, yangi voqealar haqında saat 20:30'da kelajak haberler informatsion programmasında seyr etebilirsiniz. Biz ile olunuz, ko'rishmak üzere, sog'likdan qoliniz.